for some watching your Maha Mama viewer by J Ghana Television as well. What is your first time on your Jesha Mudia and your name is so say, but one day subscribe, follow, comment. Now I share from my neighbors and I say and Nori and Yakasi pa. And it's no bushing. But one day so I will share with me do a dream about them at my Bohonde Rocas at the office. You may be ano say Ubi and I will hear Jumano Mohonde Rana can across a was or cania and so they are quacquisium. Anderson in who enter one can. And to one in Fabra, named Mohonde Rocas pa and for a man. Another flight. What did you say, Ghana TV studio? Say, Yama, Musu Pepper, and some the Dika, the NTSC womb, the Suffolk Associate, the best one, and no, and the best one. I can't say Macubeda Roma, and it's Monsieur Asimatim did the flight about Bersumo. I remain your humble pilot in the cockpit. Nana K. Jesse Abrantia, Yadiasadaka, and never Margaret and Blue Cosmetics, answer na General Gun Foods, and the Kinaata Herba Center. Say, more, it's me a boy and a chi, a domitabush out and say numbers need him no fret. I was here on my jaw, so now if you know Monkodinkita, who sent Papa, what I say, need dear Diani, we ensure no quack your pum, the Funia de Fit in a tet before I catch it, never be at me across Obusia, my mintimina animal Husima. I fear bar, your body room say, you busto, say, I don't much at no be any dear. Now, why I was in the dear, a Sebi. Empaso enkomo Ghana ni ye wasisi a me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby a wo contact me mama wusu anase Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e dia brew. Se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye obi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ne body na ye basa hydroquine no asai kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no wo be hu se e repair wo kala no Ubeye kama Ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wopa wo hwe o ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a bibia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edie esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow. Piao ya sama we hwefo nyina akwa ba ebusuya se ne ebusuya ye ne ebusuya se adoma chede no se bi esu no obi ana ne de obetimi de e de ne de ye nwom obetimi de ne de ye praise the Lord obi su timi de ye yesa no achete ya to be se memma na empaso nkomo so no se adoma chede ya na yibise wo enkomotwetwe bi akoso na ansa na san komotwetwe e beba beto form na baba wa ba ko ase bi wo bo ba ase bra bi ade Nesem ni nimfo ni biba beto be fontentan kese esu ana wo chichi me kwan ya se bi adwaman mo emfaso ewum ni se bi sa ba esi brawe ahonyade ewum ene enigi ewum ni atenka dedede obese atenka logolege atenka papapa ewum ano ana jase Ghana de hye no bi areate e de a kire sa baba we se bi ase wo promote adwaman dodo ewum se adwuma nhye de ni wo man mu de menso ama o mani abre na egu so ebom homoden se bi adachin bia no they can also end their ends meet for the day but I can of ase wo ba yi promote adwaman mo na ho na sansense mo ese ya ho eye ababa wa monagusi ade ababeto abonten se hwe
sebio enye sebia ye promote adwaman wo man Ghana mu ana sebia ye pese enketesia ne maba wa omo so tese omo se so no omo konkon bo adwaman na mum no bia ye ne ho beto no ate ase na adoma chade no so no Nagusi trema wo se esono obia ne de enye obia na betimi aka praise the Lord enye obia nso na betimi akwa yes enye obia na betimi akwa dom no no Nagusi de ode ne de eye mfato ho de atrese ohwe no ha no ankasa no ho adoma chade ewo ne mu pa ne de obese ne talent pa dia na jese sebi eye empaso enkomo wo se senia Nagusi si kan sem na busuen enya me na meche fese mpani aka se wo bi nsi trodo ematoa o de yenko na so forward ni ene waso kode kokotie ensem Nagusi kan bi ma yenko mra sisi a die wo talent anyame de ma on die love making foreplay die na nyankopon de che wo eno ano de che me wo sha da wo di ye na we nyam efie be se oh my first time I may have sex me 17. Okay, your talent ampa. Talent there, if you 17 ho ko, you nya 18 pese to aba. What you say? Etimiti be ma de say o aggressive o educate na utimi uza na we be ma no because oba sebi oba entimi mbepe be ma. Eti wo be ma oti wo then na obetimi ya obeya oye high and mighty then na obetimi ya oba an be for liamo. Be me bi wo wa opewa na se wo ye ayi the richest woman Oprah Winfrey kwa oni dama but oba be dan mpaso sam be mani bi ne hepe usika de skadi e ko eden die wo talent anyame de ma on die love Nagusi is so stupid woman wa funu do Joseph na chair frigim wa funu mudu Joseph na chair frigim wa pants and them pompo bonning ebo ewutirim wo see your talent o kan sapra wo see amfem say your talent no wa afo etonyom ebi kinyame asem ewade ama hwe wo de yedie no de ma and I over condemn obi no it's so stupid o kan sa asem na youth na wo app iso na youth no way wo de yama o kan wa me tufo wo be say youth no ono wo chere youth ni say obnya bibia di minimum bi one of Nabusunya or you hook up or when you take hook up or you take never me a single mother no be chance famema to when you take emu ohu ate ase emu ohu papa na emom ya na wa ya hwe yi yebusa adoma chade no Nagusi chie mo se ne de ene se bia mpa so nkomo woni ne ya adwen ana woni no enye adwen ya ba mente onka wo comment section no ase ho no mo pepepe dia asa kase na be ma ya bo for be na bi no tumi boye na chido ma ya glitter and glow cosmetics sanso na general organ foods and Kinaata herbal center nti odi anse bomoden didie strenko papa what ya se na afa akwadwo apom de hwehwe mu nyina ade afiri o mo aka che na bibia timi akoso kama I remain your humble pilot in the cockpit. Nana K. Jesse Abranti. Anopai aviai anwumre yi me ya sida kese pa na be ma me producer on duty. Edmo no poku search for came back. What you say? Enti ba modern so be subscribe, be follow, be comment na wa share na bibia timi akoso kama. Have a wonderful good morning, good afternoon and good evening. Macro. Oh, doc. Yes, and you go, doc. I want to know why you did. No, that's why she. I've said, you are not turning your man. No, say the young kukru. So, your stomach was up, said the young. Had been so as I become. And then, crying, meaning said, if you are be forcing, I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Kinaata tomac and a Kinaata malake. Famano nano ho betono. Malake and Kinaata tomac I'm my free Kinaata malake eyema obi a wanya malaria fever na Kinaata tomac mixture eyema obi a wanya heartburn indigestion na ne yem eye ne ya Kinaata tedroi FDA ahwehwe magia tum se eye